Ki dekat jong seng HYC nari boy sep ngi circle hadin magalayo jeng tip na ki riu pai ba kaladon ka met yap ka ba om la shu ban itu dur itu dar namar bala put lut ka do bat ngabasa astang dising. Ki dekat jong seng HYC ri boy sep ngi circle hapo ka jingilam jong somla John Makri ubri publicity secretary bat usamla Sambor Mun Walang ubri vice president marmar kila pentip no syaki bor pulit ki badan hapo infiltration check gate ke badan ha sukur buria ka bahap hapo ka jirang sianar di blok. Hadin kejiwan poi jong ki pulit dalej bantam ya ketika medyap kebalasa setangis ing namar lese lawan Brad Slam ya kene ke medyap ke ba om la syu ban itu dur Henry lemba jong ki jan ki blak ban put la syu antat bagene ke medyap ke de jong shenrang breu ya kene ke medyap ke basa setangis ing lalap na kawi ke klau ke badan kampaji kendiat na surok yat kali ha ke surok ke bayat ca ke senong syru jirang kat adu palapan mi ya kene ke kubor ya ki tik ing lara no sya civil hospital nongpo nak banta ban le ya ke postmortem bat kiwe kicing don kam glop berbatik mat balai slim bang tu salam oh hidup bang benar benar cepat betul dia kita bangun. Aku lagi. Madu dulu bro. Kok keting dia kita bangun. Oh, hatu kok ini juga blok aja. Hai tu mobile dia tu apa yang gini kemak sudah gelap dah gelap berbatik mat balai slim bisa pun lagi bening banyak dah penting